वंदे मातरम. सगळ्यांनी बसका घेयात. मागता डॉक्टर अजयबाब गावडे खेळ आणि युवा व्यवहार संचालक हांच्या लागीं किताणी येवकार भाषण दिवचे. डॉक्टर अजय गावडे सगळ्यांक येवकारतात. गुड मॉर्निंग. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आज आमी सगळे जमल्यात इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा मनोवपाक. आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विचारांतल्यान आयिल्लो असो एक सुंदर असो संकल्प भारत देश फिट दवरपाक फिट इंडियाच्या अंतर्गत आयुष मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत आनी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स गोवा गव्हर्मेंट आज आमी सगळे योगा डे मनोवपाक हांगा जमल्यात. आनी आज म्हणजे आमच्या आसात मुखेल सोयरे म्हणून गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सर, तशेंच गोंय राज्याचे खेळ मंत्री दोतोर रमेश तवडकर सर, तशेंच युनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट श्रीपाद नाईक सर, हांगा जमिल्ले सगळे सिनियर ऑफिशल्स, सेक्रेटरीज, IPS ऑफिसर्स, DGP सर आनी सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या स्कुलांतल्यान आयिल्ल्या वेगळी वेगळी माणकुली भुरगीं स्कुलांतल्यान जी आयल्यात, टिचर्स, कोचीस आनी सगळे लोक जे आज हो दीस मनोवपाक आमी हांगा जमल्यात, सगळ्यांक हांव येवकार दितां. ह्या दिसा आज पुराय भारत देश भरच न्हय तर पुराय जगभर आज हो दीस मनयलो वता आनी पुराय गोंयभर तसोच मनयलो वता. डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स आनी आयुष जॉयंटली पुराय गोंयभर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स 12 तालुक्यांनी 12 कार्यक्रम ह्याच टायमार चालू आसात. तशेंच मोर दॅन 160 जाग्यांचेर वेगळे वेगळे विविध संस्था, आयुष मिनिस्ट्री मेळून आनी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मेळून पुराय गोंयभर आज हो योग दिन मनयता. सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी मानेस्त जे माचेर आसा सगळ्यांक परत एकदा येवकार. देव बरें करूं. जय हिंद, जय भारत. देव बरें करूं डॉक्टर अजयबाब गावडे. ह्या उपरांत आमी आमच्या मानेसांचे सुंदरशे रोप दिवन स्वागत करतात. सुरवेक भोवमानेस्त मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत. आदरणीय केंद्रीय राज्यमंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नाईक, आदरणीय खेळा मंत्री डॉक्टर रमेश बाब तवडकर, मुखेल सचिव गोय सरकार डॉक्टर V कांदवेलू IAS, अनेक स्पोर्ट्स डायरेक्टर डॉक्टर अजयबाब गावडे. सगळे मानेस्तांक मागता दिवली पेटोवन ह्या 12वे आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचो आरंभ करचो. तेच वरी मानेस्तांनी तुळशीच्या रोपाकय उदक घालचें. योग आमकां अंतर्मना कडेन जोडटा जाल्यार झाडां पेडां आमकां सैमा कडेन जोडटात. आनी हो सोबीत संदेश समेस्तां मेरेन पावोवपा खातीरचो हो यत्न. बरोबर 6:30 वरांचेर आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी हे देशाक संबोधीत करतले आनी तो संदेश आमकां हांगा पळोवपाक मेळटलो. ताच्या उपरांत सगळ्यांनी मेळून हांगा सामुहीक योगा प्रोटोकॉल जो आसा तो आमी फॉलो करतले.
देव बरें करूं. मागता गोंय राज्याचे खेळा मंत्री उर्जावान अशे डॉक्टर रमेश बाब तवडकर हांच्या लागीं की ताणें उलोवप करचें. नमस्कार, सुप्रभात. आज आम्ही जागतिक योगा डे मनोवपा खातीर आमी सगळे मोठ्या संख्येन हांगा जमले आसा. आजच्या ह्या समारंभाक आमचे मदीं उपस्थित आसात गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, तशेंच आमच्या देशाचे केंद्रीय मंत्री आमचे गोंयचे सुपुत्र श्रीपाद भाऊ नायक, गोंय राज्याचे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर कांदावेलू, आमच्या खात्याचे डायरेक्टर डॉक्टर अजय गावडे, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार बंधू, भावनां भयणारो. आज आमी 12वो जागतीक योगा दीस मनोवपा खातीर आमी हांगा सगळे जमले आसात. सांगता आसतना खूब आनंद जाता की योगा ही आमच्या भारतीयांची एक जीवन पद्दत, आणि ह्या जीवन पद्दतीक आमकां खबर आसा की आमी ऋषी मुनीची परंपरा आणि ज्या लोकांनी आमच्या भारत देशाक फुडें व्हरपा खातीर जें ज्ञान मेळयलें आणि त्या ज्ञानाच्या जोराचेर जे आसा ना, एक काळ आशिल्लो आमचो भारत देश सुजलाम सुफलाम आणि समृद्ध देश जगात तो म्हणून वळखलो वतालो. आणि त्यानंतरच या देशाची ज्या तरेचो विकास आमी पळयतात आणि त्यानंतर जगभरांतल्या लोकांची शोधाशोध सुरू केली आणि एकंदर तांकां लक्षांत आयलें की ह्या जीवनशैलीमुळेच भारत देशांतले अत्यंत विद्वान लोक आसा न्ही, ते विद्वत्ता मेळोवपाक शकले आणि ह्या देशाक फुडें व्हरपाक शकले. अशा प्रकारचे गजाली लक्षांत घेवपाक आयल्यो आणि म्हणून जगभरांतले लोक ह्या जीवन पद्दतीचो अभ्यास करपा खातीर भारत देशांक येवपाक लागले आणि सगळ्या लोकांनी आपल्या पद्दतीन त्याचो अभ्यास सुरवात केलो. आणि मध्यंतरी असो काळ जालो जगभरांतले लोक ह्या पद्दतीचो अभ्यास मोठ्या प्रमाणात करपाक लागले, आमीच लोक विसरपाक लागले. ही जी गोष्ट आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी हांकां लक्षांत आयलें आणि आमचें ब्रँड जें आसा न्ही कोण तरी वेगळ्या पद्दतीन व्हरता हे लक्षांत घेतकच आसा न्ही की ताणें म्हणलें की हो दीस जो आसा न्ही की आयचो दीस म्हणजे योगाक आमकां म्हत्व दिवपाक जाय, आमचें ब्रँड जें आसा न्ही आमचे कडेन आसपाक जाय. आणि हो जो एकंदरीत चिंतन जे विशय आसा न्ही तो UN असेंब्लीक दवरलो आणि जगभरांत जी राष्ट्र आसा ह्या राष्ट्रांक एक प्रकारची मान्यता दिवपाक लागले की योगा हे ब्रँड आमचें आणि ह्या ब्रँडाचो एकंदर जागतीक प्रसार जावपाक जाय. आणि म्हणून आजचो दीस आसा की 21 जून हो दीस बरोबर 11 वर्सां पयलें जागतीक योगा दीस म्हणून मनोवपाची प्रारंभ जालो. आणि आज म्हाका दिसता जगभरांतले देश पूर्ण भारतवर्षांतले जनता जी आसा हो दीस अशा मोठ्या सामूहिक पद्दतीन योगा दीस आमी मनयता. आणि म्हणूनच आज की आमी विकसीत भारताचे स्वप्न आमी पळयत आसतनाच आज आमच्या देशाच्या पंतप्रधान आमकां सांगलें की फिट इंडिया जी मुवमेंट जी आसा न्ही फुडें व्हेली की भारतांतलो समजा भारत देश जर फुडें वतलो जर जायत जाल्यार भारत देशांतलो प्रत्येक मनीस जो आसा न्ही फिट आसपाक जाय आणि फिट तंदुरुस्त आसलो जर जायत जाल्यार त्याच्या विचाराची एक सकारात्मकता ते हाजेर विचार करपाक शकतले आणि देश प्रगती करूंक शकतलो. आणि त्याच धर्तीचेर आज गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतजी आणि होच विशय जो आसा तितल्याच नेटान लावन धरलो आणि गोंयची जनता जी आसा न्ही फिट आसपाक जाय आणि विचाराची संतुलित आसपाक जाय असो प्रकारचो विशय ती लावन धरलो. आणि परत आयोजन करता आसतना म्हाका दिसता की आज आमचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आसतलें, आयुष मिनिस्ट्री आसतली आणि त्याच बरोबर गोंयभरांत जे वेगवेगळे NGO ह्या क्षेत्रांत काम करपी आसा ह्या सगळ्यांच्या मदतीन जे आसा न्ही की आज आयच्या क्षणाची ह्याच वेळाचेर की गोंयभरांतल्यान 2 लाख लोक जे आसा न्ही की योगाचो प्रसार करपा खातीर ह्यो म्हत्व समजून दिवपा खातीर एट ए टायम आमी योगा करतात.
आनी त्यामुळेच म्हाका दिसता हो प्रसार आमी करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता की एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर ह्या नात्यांतल्यान हांव म्हाका म्हणटा की आजचे जे तरुण जे आसा न्ही की वेगवेगळ्या जे विसंगती जायत चल्ले आसा की तांकां जर स्थिरता हाडटली जर जायत ती जर संतुलन येतलें जर जायत ती विचाराची प्रगल्भता येतली जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की योगा स्पोर्ट्स ह्या क्षेत्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात भरणा दिवपाची आवश्यकता आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांगा जे उपस्थित आसा जे शिक्षक आसा शिक्षकांक आव्हान करता की आमी आमच्या शाळांमध्ये आमच्या विद्यालयामध्ये बाकी सगळ्यामध्ये की योगाचो प्रसार कशा तरेन जावपाक शकता आणि ह्या विद्या जी आसा न्ही ती कशी आत्मसात करपाक येता ह्या संदर्भातले काम खूप मोठ्या प्रमाणात करपाक जाय. आज खूप मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही की NGOs आनी हे सगळे काम करता आणि त्यामुळे ह्या वेळाचेर हांव इतलेंच सांगा की आमी ह्या स्पोर्ट्स क्षेत्रात एक प्रगती करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमी आमचे मानसीक जे आमी संतुलन उरपा खातीर जे आसा न्ही फिट इंडिया मुवमेंट जी आसा आमी चलोवपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव सगळ्यांक आव्हान करता आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान आमकां संबोधीत करतले आणि हो एक प्रकारचो प्रसार जो आसा सगळ्या विद्यार्थ्यांनी सगळ्या शिक्षकांनी सगळ्या जनतेन करपाची आवश्यकता आसा. त्यामुळे परत एकदा हांव म्हजे वतीन जसं आव्हान करता की ह्या योगाचो अभ्यास योगाचो प्रसार जो आसा न्ही खूप मोठ्या प्रमाणात करता आसतना ह्या वर्साची थीम जी आसा न्ही की 365 दीस हांगा योगा करप आणि सगळ्या एज गटांतल्या लोकांनी जर आमी योगा आत्मसात करपाक शकले जायत न्ही एक खूप मोठे रेव्होल्युशन जावपाक येता. आनी परत एकदा आमच्या भारत देशा खातीर म्हणजे गतवैभव प्राप्त करून दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान विकसीत भारताचें स्वप्न पुराय करपाचें खूप मोठें काम जावपाक येता. हें करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे आयचे दिसाक शपथबद्ध जावया आनी इतलें सांगून ह्या वेळाचेर परत एकदा ह्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिवन म्हजी 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. मागता आदरणीय केंद्रीय राज्यमंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांचे लागीं की तांणी 2 मिनटांनी ह्या दिसा खातीर सगळ्यांक शुभेच्छा दिवच्यो. नमस्कार. आज के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, डॉक्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवरकर जी, गोवा के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वी कांदवेलू जी, उपस्थित स्पोर्ट्स के डायरेक्टर डॉक्टर अजय गावड़े जी, यहाँ उपस्थित सभी योग प्रेमी भाई और बहनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के इस पावन अवसर पर आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. इस वर्ष हम विश्व भर में स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग इस विषय के साथ योग दिवस मना रहे हैं. मैं इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं. विभिन्न आयु वर्गों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी यह दर्शाती है कि योग आज एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है और स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण आधार बन गया है. योग भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की अमूल धरोहर है. यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने वाली एक समग्र जीवन पद्धति हो गई है. योग हमें अनुशासन, आत्मजागरूकता, संयम और शांति का मार्ग दिखाता है. आज विश्व भर में योग को जो सम्मान और स्वीकार्यता प्राप्त हुई है उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है. उनके प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्रदान हुई. आज करोड़ों लोग विश्व के विभिन्न देशों में योग दिवस मनाकर भारत की इस महान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. नियमता
मजबूत बनाता है, संतुलन निर्माण योग इस लक्ष्य की प्राप्ति में संपूर्ण इसकी निर्माण के लिए एक स्वस्थ और सशक्त नागरिक समाज अत्यंत आवश्यक है। योग इस लक्ष्य की प्राप्ति में संपूर्ण योगदान दे सकता है। यह न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि निवारक स्वास्थ्य देखभाल को भी बढ़ावा देता है। मैं देश के युवाओं को आग्रह करता हूं कि वे योग को केवल एक दिवस के आयोजन तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपनी दैनंदिन जीवनचर्या में आपका हिस्सा बनाए। मैं परिवारों से भी आग्रह करूंगा कि वे सामूहिक रूप से योग का अभ्यास करें और स्वस्थ परिवार तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दें। प्रिय साथियों, स्वस्थ वृद्धावस्था का अर्थ केवल जीवन को वर्षों तक बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन वर्षों में ऊर्जा, उत्साह और गुणवत्ता का समावेश करना है। योग हमें यही सामर्थ्य प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के प्रत्येक चरण में हम स्वस्थ, सक्रिय और प्रसन्न रह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी योग को जन जन तक पहुंचाने और इसे अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प करें। मैं इस आयोजन को सफल आयोजन हेतु सभी आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। योग हमें स्वस्थ शरीर, शांत मन और समृद्ध जीवन पद्धति प्रदान करे। इसी मंगल कामना के साथ मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। भारत माता की जय। गुड मॉर्निंग। इंटरनॅशनल 12व्या इंटरनॅशनल योगा डेक हांव तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स हांच्यांनी आयोजित केल्ल्या स्टेट प्रोग्रामांक आमच्या मदीं हजर आसात आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकर, आमचे CS डॉक्टर कंडावलू, डायरेक्टर अजय गावडे, उपस्थितात आशिल्ले सगळे सेक्रेटरीज, DGP, टीचर्स आणि म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, सगळ्यात पयली तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा। आयच्या 12व्या इंटरनॅशनल योगा डेक आमी सगळे जाण हांगासर पार्टिसिपेट जाता। पुराय गोंय आज योगा डे मनोवपा खातीर तालुका प्लेसीसचेर, हायस्कुलांनी, तेच्या भायर पंचायतींनी वेरियस मनोवपा खातीर सज्ज जाल्ले आसा। हांव सगळ्या जाणांक वर्च्युअली हांगासल्यानूच खूब खूब शुभेच्छा दिता। ह्या वेळीची थीम आसा योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ही थीम घेवन आमी हो योगा मनयता। योगा आज पुराय भारत देश न्ही तर 177 कंट्रीनी हो योगा मनयलो वयता। आमकां सांगपा खातीर खूब खूब बरें दिसता आनी सातत्यात पुराय जगभर मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी हे जगाक दिल्ले एक व्हडले गिफ्ट आसा अशें म्हणपाक काय हरकत ना। आमी पळयता की तांच्याच प्रयत्नान 2014तल्यान योगा सुरू जालो आनी हे 12वें वर्स आसा, ताका आमी म्हणटा की एक तप आमी कंप्लीट करपाक शकले। आनी ह्या निमित्तात योगा हो युवा शक्ती खातीर आसा, योगा हो नारी शक्ती खातीर आसा। योगा आमी म्हणटा की योगा फोकस, कॉन्फिडन्स आणि इमोशनल रेजिलन्स अमॉंग द यूथ हे करपाक सातत्यात योगा प्रॅक्टीस करप हे गरजेचें आसा। योगा एनहेन्स द फिजिकल हेल्थ, इमोशनल वेलबिंग आणि इंटरनल स्ट्रेंथ हे दिवपा खातीर आमकां योगा काम करता। आमी पळयता की मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी स्वच्छ भारत हे अभियान सुरवात केलें आनी थंयच्यान म्हणजे आमी म्हणटा तशें फिट इंडिया पर्यंत अश्यो वेगवेगळ्यो कॅम्पेन तांच्यांनी चालू केल्यो। स्कील इंडिया आसतलें, फिट इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, अशे विविध कार्यक्रम तांच्यांनी सातत्यात आपल्या ह्या
12 वर्साच्या टेन्युअरात आमकां दिले. आमी हे सगळें सांगता आसतना आमचे स्वताचे हेल्थ हे फीट दवरपा खातीर कंटिन्युअसली योगा करप गरजेचें आसा. जाका आमी म्हणटा समदोषा समाग्निश समधातू मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादी दियेते. म्हणजे आमचें शरीर जर स्वास्थ्य उरलें, आमकां भूक वेवस्थीत लागली, आमचे रुटीन सगळे प्रक्रिया जर ठीक जाल्यो आसत जाल्यारूच आमी हेल्दी उरपाक शकता. आनी ते हेल्दी उरपाक आमी कंटिन्युअसली योगा प्रॅक्टीस करप हे गरजेचें आसता. आनी तेकाच लागून म्हणजे ह्या फावटी जे म्हटलां की योगा फॉर द आमी रेग्युलर जर योगा केलो which strengthen the muscles and joints, improves the flexibility and postures, enhance the lungs capacity, improves the sleep quality, reduce the stress hormones, which is sharpens the concentration, resilience. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो आमकां डे टू डे ह्यो आमकां प्रॅक्टिसीन मेळपाक शकता. हांव ताकाच लागून आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आनी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांच्यांनी हो पुराय कार्यक्रम हो गोंयभर सेलेब्रेट करपाचो घेतलो. आपली सेल्फी काडून अपलोड करप आनी ताज्या उपरांत आपल्याक योगात पार्टिसिपेट जाल्ल्याची सर्टिफिकेट्स ही सगळ्या भुरग्यांनी आनी सगळ्या लोकांनी मेळप, जेणे करून ही सर्टिफिकेट ही आपल्याय कडेन उरतली आनी आपूण पार्टिसिपेट जाल्ल्याचे आमी मॅसेज सगळ्यांच्या बरोबर दितले. आमी पळयता की आमी सातत्यात म्हणजे चॅक बाय दोतोर 1.0 द प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर हो प्रोग्राम्स घेतलो. बट त्याच बरोबर ह्या फावटी आमी हेल्थ विथ आयुर्वेदा चॅक बाय दोतोर 2.0 हो कार्यक्रम आमी सुरवात केला. हातूंतल्यान आयुर्वेदा प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर, न्यूट्रिशन आनी एविडन्स बेस्ड ट्रिटमेंट ही दिवपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी सुरवात केल्या. म्हाका खबर आसा की ह्या निमित्तात आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आयुर्वेद आनी योग हे प्रमोट करपाक शकतले. हेल्दी लायफस्टायल आमी फुडें व्हरपाक शकतले. आमी हे जर रुटीनली प्रॅक्टीस केले, आमी योगाचेर जर सातत्यात प्रॅक्टीस करपाक शकले जाल्यार आमच्या मदीं म्हणजे फरक जो पडटलो which is in concentration, discipline, emotional intelligence, patience, productivity, clarity in decision making, हे आमच्या सातत्यात आमकां डे टू डे लायफांतल्यान आमच्या दिसपाक शकता. म्हणून हांव सगळ्या भुरग्यांक सांगता की रेग्युलर योगा प्रॅक्टीस करप ही गरज आसा आनी आमी सगळ्या जाणांनी रेग्युलर योगा प्रॅक्टीस करचो. आजकाल कॉलेजींनी योगा प्रमोट करता. आमी डिपार्टमेंट वेगळे डिपार्टमेंट केला. ताज्या मार्फत आमी एट PHC आनी CHC लेवल हे योगा रुटीनली करपाक लागलेले आसा. वेलबिंग लायफस्टायल म्हणून प्रमोट करपाक लागलेले आसा. इट इज अ सपोर्टिंग फॉर द होलिस्टीक टुरिजम आनी ताकाच लागून एक हेल्दियर कम्युनिटी क्रिएट जावची म्हणून आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा. हांव परत एकदा म्हणजे आज पार्टिसिपेट जावपी समेस्त गोंयकारांचे म्हणजे सगळी कडेन जे पार्टिसिपेट जाल्या तांचे खूब खूब अभिनंदन करता की मोठ्या प्रमाणात आमी आमची नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स बट सगळे वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन्स जे योगा गोंयांत डे टू डे शिकयता. मागीर अशी सगळी पतंजली ऑर्गनायझेशन आसतले, आर्ट ऑफ लिव्हिंग आसतले, सद्गुरू फावंडेशन आसतले आनी योगातली बाकी सगळी व्हडा प्रमाणात गोंयांत योगा मनोवपा खातीर सगळी कडेन सज्ज जाल्ली आसा आनी हांच्या कडेन म्हणजे वेगवेगळ्या जाणांनी आपूण स्वताहून योगा करपाक लागलेले आसा. आनी हे सगळें सांगता आसतना हांव मुद्दामून म्हणटलो की योगा एवरी स्कूल, yoga at every workplace and yoga for forever generations हे जर आमी करपाक एवरी गोवन हो फिट उरतलो हे म्हाका सांगपाकूय बी खूब खोस भोगता. म्हणूनच तर आमी जर डे टू डे हे प्रॅक्टीस केले गोवा हेल्दियर इंडिया अँड हेल्दियर ह्युमॅनिटी ही क्रिएट करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी वावुरचे. हांव इतकें सांगता आनी परत एकदा हांव तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता.
म्हज्या बरोबर सगळ्या जाणांनी नेटान 2दा घोशणा दिवच्यो. भारत माता की. नेटान हात वयर करून भारत माता की. वंदे. हांव म्हणटलो फीट इंडिया, तुम्ही म्हणपाचे फीट फीट इंडिया. बरें करूं. चढान चढ देव बरें करूं सर. ह्या सोबीत अशा मार्गदर्शना खातीर कॉमन योगा प्रोटोकॉल अशें एक पुस्तक आयुष मंत्रालयान संपादन केल्लें आसा, ताचें प्रकाशन करचें अशें भोवमानेस्त लागीं मागणें. देव बरें करूं. सगळ्या मानेस्तां लागीं मागता की आदरणीय पंतप्रधानजी हांचे विचार आयकुपा खातीर सगळ्यांनी स्टेजीच्या सामकार बसका घेवची मॅट्सांचेर. জনসাধারণের ব্যাপক ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগ একটি প্রকৃত গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য। भारत माता की, भारत माता की वंदे। সমবেত সুনাগরিক ভদ্রমণ্ডলী, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অফ জয় এই কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো, সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় RN রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ ঐতিহাসিক কার্যক্রম হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আজকে যে দিবস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন এর সঙ্গে রাজ্য সরকার বা সরকারি উদ্যোগ যুক্ত ছিল না। কারণ আমাদের অজানা, আমি সে কথা বলতেও চাই না এই সুপ্রভাতে, কিন্তু আমরা মনে করি পশ্চিমবাংলার জনতা জনার্দন তারা যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে এবারে বন্দে যোগ, যোগ পূজা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় 2,57,000 রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, যেখানে
বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান এই যোগে পার্টিসিপেট করছে। আমার বিশ্বাস আজকে পশ্চিমবঙ্গে গোটা রাজ্যে দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ কোটিরও বেশি মানুষ এই যোগ উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন। আর কলকাতা বিগত দিনের সব রেকর্ড ভেঙে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগে অংশগ্রহণ করবেন। আমি কথা বাড়াবো না, শুধু একটা কথাই বলবো, 1893 সালে বিশ্ববন্দিত যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তিনি এই যোগের সম্পর্কে কি বলেছিলেন আপনারা জানেন। যোগই একমাত্র মুক্তির উপায়, যোগই আনন্দ, যোগই প্রেম এবং যোগের মধ্য দিয়ে মন এবং শরীরের বিকাশ তিনি অনেক আগে বলে গেছেন। এই যোগ পশ্চিমবঙ্গের পুরনো সংস্কৃতি, বেদ, উপনিষদ, গীতা থেকে শুরু করে এই যোগের কথা আমরা সবাই পড়েছি এই সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে। 1920 সালে যোগানন্দ পরমহংসের হাত ধরে এখানে যোগের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার ভাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ 1923 সালে এখানে যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আমি আর কথা বাড়াবো না, এই ইতিহাস আমরা জানি। আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাবো বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে, আর ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিম বাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া, ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 12তমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী। শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি। Ladies and gentlemen, the global journey of yoga has flourished under the leadership of one statesman who gave India's timeless wisdom a new global voice. This event, as you have heard, is being telecast live across the world, and crores of people in lakhs of places are eager to listen to our beloved Honorable Prime Minister. His unwavering commitment towards preventive healthcare, holistic living, and human well-being continues to inspire millions around the world. It is now my privilege and profound honor to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly address the nation and the world on the occasion of International Day of Yoga 2026. ये मेरा परम सौभाग्य और अत्यंत सम्मान का विषय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूं कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्र एवं विश्व समुदाय को संबोधित करें। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्री RN रवि जी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है,
योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential.
योग can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा, तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। 30 लाख जब समाज स्वस्थ होगा, तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हॅलो, हाच्या उपरांत आमी सगळेजण हांगा योगासना स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे जनरल सेक्रेटरी MA इन योगशास्त्र तशेंच सिनियर योगपीठाचे गेली 20 वर्सां लागीं कशी योग शिबिरां घेतिल्लीं आसात। 3 जागतीक पंगड सूर्यनमस्कारांचे पावंड्यार बेस्ट फिजिकल
एड्युकेशन टीचर म्हण तांकां तांचो गौरव तांचो भोवमान सुद्दां जाल्लो आसा. आमी आफोवणी दिवया श्री संदेश आसा डेमॉन्स्ट्रेटर. हेय बी गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल ट्रेनिंग हांचे सदस्य आसात श्री सोहम पाटकर, नंदिनी धीमान आणि रफीक करादगी. ओवर टू यू सर. जोकर योग दिसाच्यो सगळ्यांक परबी. माननीय मुखेलमंत्री, माननीय आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भाऊ, सगळे डायरेक्टर्स डिपार्टमेंटाचे, त्याचबरोबर आयुष आणि बाकी सगळ्यो डिपार्टमेंट ज्यांच्यांनी हो कार्यक्रम घडोवन हाडला तांकां म्हजो नमस्कार. योग म्हळ्यार जोडप. आज ह्या योगमय दिनी जोडया बऱ्या आरोग्याकडे, उज्ज्वल भवितव्याकडे आणि योग दिसाची सुरवात योगा करून करता आसतना याद करूया आमच्या माननीय प्रायम मिनिस्टर, जेंका लागून भारतीय संस्कृती आनी योग जगाच्या मळाचेर पावलो. आमकां तुमकां आरोग्यमयी जीवन जगपाचो संदेश मेळ्ळो. त्याचबरोबर उपकार मानया आमचे लाडके CM सरांच्यांनी, जेंका लागून आमी सगळे आयज एकठांय येता. पूर्ण गोंय आरोग्यदायी जीवन जगपाच्या वाटेर आसा. दोळे बंद करुया, ताट बसुया. आणि आमचे शरीर एकठांय करुया, जोडया, योग करुया. आयच्या दिसा हांवें योग केलो. फक्त फाल्यां आनी एकदां योग करतलो. प्रत्येक दिसा होच संकल्प की फक्त फाल्यां हांव योग करतलो. अशें करीत पूर्ण वर्स योग करपाचो संकल्प आमी आज करुया. हात जोडया आणि सुंदरशा प्रार्थनेन हे सत्र सुरू करुया. Let us enter into the world of yoga. तीन वेळा दीर्घ ओंकार आणि ताच्या उपरांत प्रार्थना. संरक्षध्वं संवदध्वं संरक्षध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते. सावकाश डोळे उगडे करूयास आणि पळोवया
आमचे तुमचे उज्ज्वल भवितव्य. योग करपा खातीर सुरवात करता आमी शितलीकरण व्यायाम, चालना क्रिया. सगळे जाण उठून उबी रावया. मायक्रो सर्क्युलेशन बरें आंगान जावचें म्हणून चालना क्रिया करून आमी सुरवात करता. सगळ्यांनी लक्षात घेवचें, ज्या वेळा आमी फ्रंट बेंडिंग करता, फुडें झुकतात आनी आमी श्वास भायर सोडप, बॅक बेंडिंग, रिवर्स बेंडिंग करता आसतना श्वास भितर घेवप. नेक रोटेशन, नेक एक्सरसाइज म्हणजे ग्रीवा चालना करून आमी सुरवात करता. श्वास सोडीत आमी मान सकयल घेतले. टच युअर chin to your chest. 1, 2, 3, 4, 5. श्वास घेत वयर याज. जितले शक्य जाता तितली chin जाता तितले वयर काडास, मान फाटल्यान व्हरास. 1, 2, 3, 4, 5. पुन्हा एकदा श्वास सोडीत सकयल. 1, 2, 3, 4, 5. आणि एकदा वयर. 1, 2, 3, 4, 5. रिलॅक्स. दावी आणि उजवी बाजून आमची मान बळगयास. पयली दावे सायडीन सावकाश श्वास सोडीत बँड युअर हेड टुवर्ड्स युअर लेफ्ट. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and come to the normal posture. Right side, slowly bend. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. And again. 1, 2, 3, 4, 5. Up. Right side. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Left and right twisting. सावकाश श्वास सोडीत दावे सायडीनसान फाटल्या बाजूक पळोवपाचें आसा. टर्न. ट्विस्ट युअर हेड. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. And then right side. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Now let's do neck rotation. सावकाश तकली सकयल घेयास. श्वास सोडीत. श्वास घेत रोटेट करतले आमी. सगळे मानेचे स्नायू ताणपाचो प्रयत्न करास. आणि श्वास सोडीत फुडें. पुन्हा एकदा रोटेट युअर neck. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. Right to left. 1, 2, 3, 4, 5. Again. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. हात सकयल घेयास. बॉडी स्ट्रेच करयास. श्वास घेत लांब जावया. हात सायडीनसान वयर काडया. Now palm facing upward and then breathe in and stretch and turn your palm facing outside. Stretch your body. 1, 2, 3, 4, 5. Down. And again round 2. Again up. 1, 2, 3, 4, 5. Stretch, stretch, stretch. Relax. Very good. Next. सावकाश हात सायडीनसान वयर घेयास. आपली बोटां आपल्या खांद्याचेर प्लेस करास. खूपर एकठांय करप फुडें.
स्कंद चालना, शोल्डर रोटेशन. श्वास घेत पूर्ण भुजा आमची स्ट्रेच करीत रोटेट करूयाच. 1 2 1 2 3 4 5 and 6. Reverse 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Relax. Next, we'll do trunk and knee exercise. दोन्ही हात पुढे घ्यास. श्वास सोडीत डाव्या साइडीन पूर्ण वळपाचे आसा. ट्विस्ट युअर बॉडी. 1 2 3 4 5. Relax. And then to yours right side. 1 2 3 4 5. Let's do it again. आणि एकदा करूया. पुन्हा एकदा. 1 2 3 4 5. Relax. And then right side. 1 2 3 4 5. Relax. Let's do knee exercise. Lower limbs strong जावपा खातीर सावकाश हात वयर काडत फुडें. And let's do chair posture. श्वास सोडीत सावकाश सकयल वचस. हाफ स्क्वॉट पर्यंत सकयल वचप. And hold on. 1 2 3 4 5. Relax. श्वास घेत वयर. अजून एकदा सेकंड राउंड. श्वास सोडीत सकयल चलया. 1 2 3 4 5. Relax. Let's do again vertical stretching with ताडासन. झाडासारखे लांब जावयास, व्हडले जावयास. सायडीनसान हात वयर घेवया. Stretch. Interlock your fingers and then palm facing upward and stretch. Come on your toes. पोटांचेर येयास आणि जाता तितले स्ट्रेच कराच. 1 2 3 4 5. Relax. Down. वृक्षासन. सुरुवात करूया दावे सायडीनसान. आपलो पाय लिफ्ट करून आपल्या सांगेच्या लागीं धरप. सावकाश हात सायडीनसान वयर काडप. बॉडी बॅलन्स मेंटेन करप. जीवनान स्थिरता येवपा खातीर, विचारांची स्थिरता येवपा खातीर, कॉन्सन्ट्रेशन पावर, बॉडी स्टेबिलिटी वाडोवपा खातीर. स्ट्रेच युअर बॉडी and slowly down. Relax. Now let's do it at right side. उजवा पाय वयर घेयास. And then stretch your body up. 1 2 3 4 5. Relax. That's good. Now let's start front bending Padhastasana. दोन्ही हात सायडीनसान वयर घेतले आमी. तुम्ही स्ट्रेट फेसिंग करात सगळी जाणांच. फक्त पळोवपाक जाय, तुका पोजिशन कळपाक जाय म्हणून डेमॉन्स्ट्रेटर्स सायड व्यू दाखयता. सावकाश बॉडी स्ट्रेच करा वयर. अप and exhale and bend forward. 1 2 3 4 5. Relax. सावकाश वरयास. Don't force yourself. Be in comfortable position. स्वताक चड स्ट्रेच करनाकास. comfortable posture जितले शक्य जाता तितले करियास. Now let's do अर्ध चक्रासन. हात सावकाश कमरेर घेयास.
श्वास घेत रिव्हर्स बेंडिंग करूयास. कम ऑन, ब्रीथ इन and bend backwards. 1 2 3 4 5. Relax. Very good exercise for our back. Next, we'll do त्रिकोणासन. दोन्ही पायामध्ये थोडासा डिस्टन्स घेऊया. डावा पाय बाहेर काढूयास. डाव्या पायाची बोटा बाहेर काढूयात, फेसिंग लेफ्ट साइड. डाव्या पायाची बोटा फेसिंग लेफ्ट साइड. हात साइडीन घेतल्या उपरांत सावकाश फुडें बेंड जावयास. डाव्या पायाच्या लागीं प्लेस युअर पाम ऑन युअर फूट. लुक अप and right hand up. Fingers pointing sky. Yes, hold it. 1 2 3 4 5. Relax. Normal position. Now take out your right foot out. उजव्या पायाची बोटा बाहेर काढूया. And then bend down. Right side. 1 2 3 4 5. Up. Very good. एक फावट अजून करूयास, कारण पाय फ्लेक्सिबल जावचे, कारण legs are considered as a foundation of our body. ते स्ट्रेंथफुल उरपाक जाय, फ्लेक्सिबल उरपाक जाय, म्हणून अजून एकदा दावे साइडीन leg fingers pointing out and then again Trikonasana. Down. 1 2 3 4 5. Up. And then right side again. 1 2 3 4 5. Relax. That's it. Let's start sitting asanas. सावकाश बसून घेऊयास. इन इफ पॉसिबल इन वज्रासन. ज्यांचे लागीं वज्रासन शक्य जायना तांच्यांनी सुखासन म्हणजेच मांडी घालून बसपाक हरकत ना. वज्रा सारखे टणक कठीण स्ट्रॉंग जावपा खातीर वज्रासन स्थिती घेतली आमी. दोळे बंद करतली आणि थोडो वेळ स्वतःचे शरीर आणि स्वतःची ब्रीदिंग, श्वासोश्वास ऑब्झर्व करूया. भाग्यवान सोजूया आमी स्वताक, कारण आमी योग करपाक शकता. आमी फुडें फाटी बेंड जावपाक शकता. अशेंच आमचें आरोग्य टिकून दवरपा खातीर सदोदीत योग किमान 1 तास आमच्या खातीर आमी वापरूया. संकल्प करूया, प्रत्येक दिसाची सुरवात योग करून करपाची. विश्राम. सावकाश पाय सोडून दंडासन पोझिशनान बसयास. पाय फुडें सोडस. पहिले आसन आसा भद्रासन. दोन्ही पाय एकठांय जोडप. नमस्कार स्थितीन घेतलेल्या सारखे पायांची नमस्कार स्थिती करप. आपली धोबरां जाता तितली जमनीच्या लागीं धरप. स्ट्रेच. व्हेरी गुड आसन फॉर डुईंग अवे विथ युरिनरी इन्फेक्शन्स. आमचे मूलाधार चक्र जागृत जावपा खातीर हे आसन खूप महत्वाचें. थोडो वेळ बसा आणि तो फील कराच. स्ट्रेच
मसल रिलॅक्स करा. विश्राम. सावकाश पोझिशन सोडूया. दावा पाय फोल्ड करीत वज्रासनान. ताच्या उपरांत उजवो पाय, एक पाय किंवा दोन्ही पाय बराबर घेवपाक शकता. उंटा सारखे उभार जावया. ताट मान धरयास. उष्ट्रासन करयास. ताच्या खातीर सगळ्यात पयली धिबरांचेर उबे रावया. धिबरांचेर उबे रावल्या उपरांत जेंका शक्य आसा तांच्यांनी अर्ध उष्ट्रासन हाफ कॅमल पोज करप. आपले हात कमरेर धरप आणि सावकाश श्वास घेत बँड जावप फाटल्यान. जेंका शक्य आसा तांच्यांनी पूर्ण उष्ट्रासन करप. हातीचे तळवे पायाच्या तळव्यांचेर धरप आणि बॉडी पुश करप फुडें. 1 2 3 4 5. रिलॅक्स. अजून एकदा करूया. फाटी खातीर खूप गरजेचो व्यायाम हो. परतून एकदा. 1. श्वास घेत फाटल्यान. 1 2 3 4 5. रिलॅक्स. वज्रासन. बसून घेयास. वज्रासनान पायाची धीप सावकाश मातशी स्प्रेड करप. पयस करास. थोडोसो गॅप करास. दोन्ही हात दोन्ही धोपरांच्या मदीं दवरा आणि हात जमनीचेर स्लाइड करीत फुडें वचा. श्वास सोडीत आणि पोझिशन घेवया शशकासन. मन स्थिर करपाक शरीर सावकाश मातशी स्प्रेड करप. पयस करास. थोडोसो गॅप करास. दोन्ही हात दोन्ही धोपरांच्या मदीं दवरा आणि हात जमनीचेर स्लाइड करीत फुडें वचा. श्वास सोडीत आणि पोझिशन घेवया शशकासन. मन स्थिर करपाक शरीर शिथील करपाक सशा सारखे थंड रावपाक. शशकासन. विश्राम. पाय तसेच पयस दवरचे. दावो हात उबारून वयर घेवचो. आपल्या उजव्या खांद्याच्या फाटल्यान दवरचे. उजवो हात वयर घेवन दाव्या खांद्याच्या फाटल्यान दवरचे. And then stretch your arms. Elbows जाता तितले वयर काढास. And relax. विश्राम. Very good. Let's sit in Dandasan posture. पाय सोडास. हात साइडीन घेयास फाटल्यान. थोडेशे फाटल्यान बेंड जावया. तकली रिलॅक्स दवरया फाटल्यान. वयर पळोवया आनी थोडो वेळ श्वासाचेर लक्ष दवरया. बॉडी पूर्ण रिलॅक्स सोडया. शरीरान जाल्ले बदल पळोवपाचो प्रयत्न करया. शरीर कितले उमेदी आसा. शरीरांतले हार्मोन्स, शरीरांतले ऑर्गन्स, सगळ्यो आमच्यो सिस्टम्स जाग्यार येता, संतुलित जाता, सिद्ध जाता. तांची कार्यक्षमता वाडटा आनी आमी बरे, आमचे आरोग्य बरे, आमचे विचार बरे जाता आसतना स्वताक पळोवया.
ब्रिदींग नॉर्मल दवरीत सावकाश वयर येयास. नाव लेट्स स्टार्ट वक्रासन. दावो पाय फोल्ड करूया. मध्ये बशिल्ले नंदिनी बाय आमकां एकदम लायट वर्जन दाखयतले. सोहम आनी रफीक आमकां एडवान्स वर्जन दाखयतले. दावो पाय फोल्ड केल्या उपरांत उजवो हात वयर घेयास आनी तो दाव्या पायाच्या भायरसून जमनीचेर प्लेस करास. जेंकां शक्य ना तांच्यांनी दावो पाय फक्त हातान घट धरास आनी ट्विस्ट करात बॉडी उजवे सायडीन. फाटीच्या कण्याक एक ट्विस्ट, एक पीळ मेळटलो तो ऑब्जर्व करास. सावकाश रिलॅक्स पोजिशनान येयास, नॉर्मल पोजिशनान येयास आनी पाय सोडुया. उजवो पाय फोल्ड करूया. परतून एकदा दावो हात वयर उजव्या पायाच्या भायरसून तो लावया आनी बॉडी ट्विस्ट करूया उजवेच सायडीन. ट्विस्ट केल्या उपरांत श्वासोश्वास नॉर्मल दवरास. एंड रिलॅक्स. शरीराक थोडीशी विश्रांती दिवपा खातीर आमी आतां मकरासन करतले. पोटाचेर न्हिजप, पायाची बोटां दोनी भायर काडप, हात एकामेकाचेर दवरप आनी खंयची एकी बाजून तकली वळयत एकदम रिलॅक्स पोजिशनान रावप. मकरासन. शांत रावयाच, स्थिर रावया. मन आणि शरीर एकठांय करूया. योगश्चित्त वृत्ती निरोधः. एक डिसिप्लिन मनाक शरीराक हाडपाचो प्रयत्न करूया. स्वतःचे श्वास मेजूया. लक्ष पूर्ण श्वासाचेर दवरुया. मन शांत, शरीर शांत. पाय एकठांय करूया. दोन्ही हाताचे तळवे छातीच्या बाजून लावूया. भुजंगासन. श्वास घेत हाताचेर फोर्स दीत वयर उबारूया. शरीर आकाशाकडे पळोवपाचो प्रयत्न. पाठीचो कणो फ्लेक्सिबल करपा खातीर, लवचीक करपा खातीर भुजंगासन. विश्राम. हाताचे तळवे जांगेपणाक घेयास. प्लेस युअर palm under your thighs and then slowly lift your left leg up. Keep your legs straight. Shalabhasan. पाय नीट दोरीत वयर काडास. रिलॅक्स.
उजो पाय वयर काडयस. And relax. Now let's turn and take comfortable posture in Shavasana. टर्न करियस आणि आपल्या फाटीचेर न्हिदया. संकल्पित राहूया. विश्राम. एके सायडीन वळत एकदम सावकाश उठून बसूया. शरीर मन एकाग्र जायत आयला. शरीरातली ऊर्जा वाढला. मन स्थिर जावपाक लागला. ताका अजून स्थिर करियास, अजून एकाग्र करिया. शांत बसियास, डोळे बंद करिया. पद्मासन, अर्ध पद्मासन किंवा सुखासन घेऊया. हातीची ध्यान मुद्रा, अंगठो आणि पहिले बोट हाचे टीप एकठांय दवरप. मनगट थोपरांचेर लावप आणि शांत पाठीचो कोणा ताट दवरीत स्थिर न हालता. शरीर स्थिर जाल्यार मन स्थिर. मन स्थिर करपाचो यत्न शरीर स्थिर करपानूच जाता. शांत बसूया. सुरवातीक कपालभाती प्राणायाम 20 राउंड 20 रांचेर लावप आणि शांत पाठीचो कोणा ताट दवरीत स्थिर न हालता. शरीर स्थिर जाल्यार मन स्थिर. मन स्थिर करपाचो यत्न शरीर स्थिर करपानूच जाता. शांत बसूया. सुरवातीक कपालभाती प्राणायाम 20 राउंड 20 स्ट्रोक एका सेकंदाक 1 स्ट्रोक अशी गती बाळगत 20 वेळा करत नाकाच्या द्वारे श्वास भायर सोडीत आणि प्रत्येक श्वास सोडटा असताना एक तर रिव्हर्स काउंटिंग करीत मन एकाग्र दवरपाचो प्रयत्न करूया. सुरुवात करूया कपालभाती प्राणायाम. रिलॅक्स. थोडा वेळ शांत राहूया. नॉर्मल ब्रीथिंग. दुसरा राउंड
पुन्हा एकदा 20 स्ट्रोक सुरुवात करूया. कपालभाती राउंड 2. दोन्ही भुयांच्या मध्ये जसं तिलक लायता तसं आपले लक्ष आज्ञाचक्राकडे केंद्रित करूया. मन शांत करूया. शरीर तेजस्वी, शरीर सुदृढ, शांत. उजवा हात वयर घेत उजवा अंगठो उजव्या नाकपुडीचेर प्लेस करूया. सावकाश श्वास दावे नाकपुडींसान भितर घेऊया. दावी नाकपुडी बंद करीत उजव्या नाकपुडींसान श्वास भायर सोडूया. उजव्यांसान भितर घेऊया आणि दाव्यान सोडूया. शांत मंद गतीन श्वासोश्वास दाव्यांसान भितर घेवप, उजव्यान सोडप, उजव्यांसान भितर घेवप, दाव्यान सोडप चालू दवरूया. अनुलोम विलोम प्राणायाम. दावे नाकपुडींसान श्वास सोडीत विश्राम. हात तोपरांचेर ताट बसूया. शरीर शिथिल थंड करपा खातीर शीतली प्राणायाम. जीभ गोल करून जिभेच्या द्वारे सावकाश श्वास भितर घेया. श्वास रोखून थोडा वेळ रावया. तकली सकयल घेऊया. छालंदर बंद आणि सावकाश तकली वयर काडीत श्वास नाकांसून सोडया. पुन्हा एकदा जीभ गोल कराच आणि श्वास भितर घ्या. बंद करियस. आंतरिक कुंभक करूया. थोडा वेळ रावया. श्वास सोडूया. मन अजून शांत करपाक
भ्रामरी प्राणायाम. दोन्ही हात सायडींसान वयर घेवप. अंगठे कानाच्या उसोट्याक लावन अंगठे बंद, कान बंद करप. आपली बोटां दोळ्यांच्या मदीं नाकाच्या लागीं दवरप आणि 3 वेळा मखाराचो उच्चार करप, भ्रमर करप. दीर्घ श्वास. सावकाश हात सकयल घेयास. दोळे बंद दवरया आणि स्थिर स्थिर ध्यानस्थ बसूया. श्वासाचेर लक्ष केंद्रित करीत एकाग्र जावया. संकल्प करूया फुडली 10 वर्सां आपण आपले आरोग्य अशेंच जपतलो. प्रत्येक दिसा योग करतलो. एव्हरी डे I will start my day with Yog Sadhana. And let's pass a resolution. Let's commit ourselves to make myself into a healthy, peaceful, joyful, and loving human being. Through every action of mine, I will strive to create a peaceful and loving atmosphere around me. I strive to break the limitations of who I am right now and include the entire world as my own. I recognize the kindship of my own life with every other life. I recognize the unity of all there is. हात जोडूया. नमस्कार स्थितीन येऊया. आणि या सुंदर सत्राचो शेवट सगळ्यांक बरें मागून, सगळ्यांक आरोग्य मागून शांतीपाठ म्हणून करूया. दोळे बंद. श्वासाचे लक्ष. The yoga practice would end with Shanti Path or the universal prayer for everyone's peace and prosperity. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि
हात वयर घेयास एकामेकाक पळया. रब युअर पाम्स टुगेदर अँड देन मसाज युअर फेस. रिलॅक्स. आयच्या दिसा योग करपाचो आमी सगळ्यांनी संकल्प केला. योग दिनाच्या दिसा उपकार मानयास आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आनी त्याच बरोबर आमचे ऑनरेबल CM सर, आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, पहिले आयुष मिनिस्टर भाऊ सर, CS सर, सगळे डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर ते स्वता प्रॅक्टीस करता आनी मागीर प्रीच करता. आनी ताका लागून आमी सगळ्यांनी तांचे कडच्यान देख घेवया आनी सदोदीत योग करया सगळ्यांक. नमस्कार. धन्यवाद. धन्यवाद. खूप सुंदर संदेश बाराजणकार सर आणि तुम्ही सगळे. इशानो कार्यावळ अजून सोपूंक ना. योगा कर्मसु कौशलम असे म्हणतात. योगा इज अ स्किल. योगा इज अ स्किल इन ॲक्शन आणि परफॉर्म एव्हरी ॲक्शन माइंडफुली अँड स्किलफुली असो संदेश योग आमकां दिता. गोंयचो एक माणकुलो भुरगो जाचें नांव विद्यात गौरीश लोटलीकार आनी सगळ्या गोंयकारांक जाचो अभिमान दिसचो अशेंच कार्य तांणी केलां. हालींच म्हळ्यार 4 ते 8 जून मजगती अहमदाबाद गुजरात हांगा जाल्ली फर्स्ट वर्ल्ड योगासना स्पोर्ट्स चॅम्पियनशीप 2026 आनी तातूंत ह्या विद्यात लोटलीकर हाणें सुपायन सिंगल आर्टिस्टीक योगा ह्या सेक्शना भितर गोल्ड मेडल जोडला आनी समेस्त गोंयकारांक ताचो अभिमान आसा. आमी विद्याता खातीर जोरदार ताळयो वाजोवया आनी आपले आर्टिस्टीक योगा प्रात्यक्षीक आतां विद्यात आमकां दिता. सगळे रिपोर्टर भावांक कॅमेरामॅन जे आसात तांच्या लागीं मागता की मातशे तुमी कुशीन सरचे. फाटीं जे बसले तांकां माचेर कितें चल्लां तें दिसूनी. शिव स्तोत्रम से मिली रावण को शिव भक्त की पहचान. प्रसन्न होकर महादेव ने दिया रावण को चंद्रहास का वरदान. चंद्रहास मिलने पर बढ़ा रावण का घमंड और जैसे समय आगे बढ़ने लगा वो निकल पड़ा करने मां सीता का हरण.
विरह में डूबे श्री राम ने लिया धनुष और बाण, मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम तमाम। सीता को वचन निकल चुके श्री राम और इस दुविधा में उनका साथ दिया संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी ने। हो आशिल्लो विद्यात लोटलीकर आनी हाज्या उपरांत ज्योतिर्मय योगा आनी जिमनॅस्टीक अकॅडमी सादर करता एक सुंदरशे प्रेझेंटेशन आनी कोच संदीप दुर्ग हांचे मार्गदर्शन तांकां लाभलां. Musical Yogasana performance by Jyotirmay Yoga and Gymnastic Academy. Shambho Shankara Hara Hara Shankara Shambho
ज्योतिर्मय अकॅडमीचे हे खूप सुंदर असे सादरीकरण. या उपरांत उपसंचालक खेळ आणि युवा व्यवहार हांच्या लागीं मागता डॉक्टर विवेक पवार की तांणी सगळ्यांचे उपकार मानचे. Honorable Chief Minister, Honorable Minister for State, Honorable Sports Minister, other dignitaries and my dear friend, as we conclude the wonderful celebration of the International Day of Yoga, on behalf of Directorate of Sports and Youth Affairs and Sports Authority of Goa, it is my privilege to propose a vote of thanks on this momentous occasion. First and foremost, we express our deepest gratitude to the Chief Minister, Dr. Pramod Ji Sawant, Honorable Chief Minister of Goa, for gracing this occasion. Thank you very much, sir, for your inspiring words and for always leading an example when it comes to promoting health, wellness, and unity of our community. We extend our sincere thanks to our special guest, Sri Sripath Naik Ji, Honorable Union Minister for State and Power and Renewable Energy, Government of India, for taking out time from his busy schedule to support this global movement of healthy and peace. Our sincere thanks to Dr. Ramesh Tawadkar, Honorable Minister for Sports and Youth Affairs, for making it convenient to grace this occasion. A special word of thanks to Chief Secretary Dr. V. Kandavelu, IAS, and all the senior officers present here. A sincere thank goes to a yoga instructor, Sandesh Baradankar, who guided us through the common yoga protocol. A special thank to a little master, Vidyat Lotlikar and Jyotirmay Academy for beautiful display. I thank all the participants and students for participating in large number. A special thank to electronic and print media for covering this event. I thank Sri